damna na bibiara attend when abrabom. Into no one samara you know pay hallelujah hallelujah hallelujah. Badwam Ahosepe also for the fancy door president for the Brothers and Sisters Association and I pay nyame aya na Adom ma yetum na ya sane aba cancer entertainment jumezino and am ze brom ye sure na expect Sunday oh me do no more. But before that no me wo the hottest gospel artist e wo fi hade am pena me no twon komasa na me jemu za ma sister Sunday na mizaminyimnyi there say waka de nyimpa che de nyina na ye den pa like grow and fade but this woman no there be onyinampa ejuma no why a che no so no up to now oda why relevant me you can say artist bi anyu krom hade ya nkofo hwehwe ne chin Piesie Esther mommy adding like adding denta what ma denta kakra but still and back to back hits me as no my hair is hallelujah enopo no odos I mean count fancy bi onupo odos yes onupo odos because Awurade asem say be free Adom mu na yakọ Adom nti Adom ni mu ana e free eguso ana yekọ Adom ni mu nice yes attend is maintain inspiration or free him enyum ni free him fan atene eyese de buburo no yeso na nanke free but Awurade adane niema nice Yehowa mani mebre atene nice unse obi a me inspiration bia me fa free ye pa yese abrabom wona wo di akire it means abusua bi wo ho no ma ye wonkofo bi ho it means these people there omo de no ohia no omo de omo na di kan say ohia na hia wo ankasa na omo na di akire na so be hwa na Awurade ani nyansem wo ye na di nyina no na wo yi baako bi afiri mu na wo de wo mu firi to edoma be di kan wow nti Awurade amani pa bebre abrabo atene bebia yensusu se Awurade de wo mbegina Awurade de wo magina I mean ka story bi nkyerɛw abawo bi na wo kɔ interview na social media so na series bi nam so na oba na wo kɔ interview no na okodru o contem because oni so no ne ho kyere no ofo no trotro kodu na hwe na taade ehye no na appearance ne nyefe nti odi ka kodru first okoye number 1 no na wona wa bomb spray papa bi atutu abom suit abom tie kuto mo ka safua ewroli ombeto no mbehu se adabi oba we de se ye hwe taade ehye okatimi se ho kyere nti obule no eyi ni free animu ho e de ne kodi akire oko nyina no wosu na so mo piapia na de kodi to because omo nim se omo no omo dress ma fo mo kye no nti yayi ni kodi to omo nyina ehwe kwai se babia first ya asala na babia kiw ni hwe no e ho na interview no be start ye free manyame asa ne braso ma nipa e ko fa so ye na dwuma no eye nwanwa na ba wa ne braso nti nipa no obe interview wo mo no ofiri to ne baaye omo te ya so mo ka je se obi ana nani e back 10 na nipa na ni kodi to no agita Awurade asa dane no ama ya kwastate afire ne so pesa me ka kire obi a wo hwe me ana wo tie me se bia ebre no enya nsom awa ka wakoma to yem a time will come at the table will turn ebre ne betane na wo behunu sa eba but the caption no was wrong yes nti no poto also ni moshi ai Piesie onye controversy you know you know attending or a new one platforms nya no do yes make us say YouTube video no say the vin ma no omo doso na the sama ne ye anika kese ne say we say ye free entry what ma the ayen nyina ye to take it yes ye take it in but afiwe election year Mr. Yosen appear nyame onhia ne bebre na onhia Las Palmas food center omo so omo aboa ye bebre ko ho ne kodidi na omo aboa ye nyame nhira na wonhira Footprint TV Adom TV saros no wonhia eye